Pting subhai ki perlok ki bajus ngatanat ban pe ye ke channel. Tila don pting jung pi ki ba pe ke sen ke ban kong pting subhai pi bat ai ke jing kershan da ke ba pi share like bat subscribe. Tika ne ke de ke part khatwai banga pan mi tila da pi miss ye ke ki part ke banga pan mi shedin sing ba pe ye taro khnang makan long ke jung ban toy ye pi bat yanga. Te pe ye ke ni video hado ke bakut khnang makan long ke jung ban toy te ale blog ini page. What he is doing in Hindi, वो क्या कर रहा है. In khasi, udang le ayu. He is playing PUBG. In Hindi, वो PUBG खेल रहा है. In khasi, udang le kai PUBG. What is she doing? In Hindi, वो क्या कर रहा है. In khasi, kadang le ayu. She is washing the clothes. In Hindi, वो कपड़े धो रही है. In khasi, kadang sajan. What are they doing? In Hindi, वे क्या कर रहे हैं. Khasi, kidang le ayu. They are sleeping. In Hindi, वे सो रहे हैं. In khasi, kidang thia. What are you reading? In Hindi, तुम क्या पढ़ रही हो. In khasi, kai pipule. I am reading the newspaper. In Hindi, मैं newspaper पढ़ रहा हूँ. In khasi, ngapule kat khubar. What are you watching? In Hindi, तुम क्या देख रहे हो. In khasi, kai phipet. I am watching a movie. In Hindi, मैं movie देख रहा हूँ. In khasi, nga pet film. Hello, who is speaking? In Hindi, hello, कौन बोल रहा है. In khasi, hello, mano bakran. Hello, I am Eddie. Would like to speak to Master Hazard. In Hindi, hello, मैं एडी हूँ. क्या मैं हज़ार से बात कर सकता हूँ. In khasi, hello, ngade u Eddie. Ngakwa ban keren ya u Hazard. Can you hear me? In Hindi, क्या आपको सुनाई दे रहा है. In khasi, pios ngewinga. Yes, I can hear you. In Hindi, हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ. In khasi, hoy, ngayos ngewipi. I have been trying to call you since morning, but you are not picking up the phone. In Hindi, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो. In khasi, ngala person call ya pi nadu dang step dang ba pi klem shim ya ka phone. Why are you not picking up the phone? In Hindi, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया. Khasi, balay pi klem shim bang call ya pi. I am in a meeting now.
In Hindi, मैं अभी मीटिंग में हूँ. In khasi, ngadon meeting mentah.